Russia ki President Putin amadi Donald Trump ki marakta Alaska da pham ki ba pham to makoi manung da lon la ki ba ma pham mayam aduga makoi ki marakta taw ki ba call sing ki exact maram sing adam makoi ani ki wani tana masi khangnaram te sini han boy adu bo jita matam na khangnarakle Russia ki President ga Trump ka wari sana pasida madu ceasefire ki agenda kani adu pu madu oi kheda bado madu ki background wari kari no ase thorak le sini madu phamaga pung muk hena pung ani muk phamina base masida wari se ma ka et wari se sana bani madu asum tausi haiduna adu Putin na start amaga tani hari thamise Maludi Donetsk hariba region Ukraine ki region ase masi engon da pi mathau tani sini Donetsk ase loina laudri jiksu adu pu masi engon da pithok mathau tani adu are the complete ceasefire to bi ani sini Donetsk hari se nirak pasi dani hojik Donald Trump da kari bata to bungap khitri se adu Putin na masi lep kre adu ga aina hai ki wa ase pi mathau tani natraga di ceasefire ki wafam ase honorable Donald Trump sahab na waro biate masigi pochim te pi de bi yaro sini maram dinga si chahi ahum makhai sure aikoi na war ase taw silak le se atuka aikoi na haipa wa kaya aikoi thamki Zelensky de Ukraine ta tu bi yada ba de khoi upai leit tana masigi war ase changmani aduna haujiksu matam lairi peace ki damak tai khoi si am pam ba aikoi si am pam jaba aduga Donetsk hai region ase piu sini east Ukraine de leipa adu kumbe area ni hari Donetsk ase masi chawkraba lamdam mamani Inter North East kumba mafam mo oira kairo ka India hairaga masi PBU adugi matungda war ase hekta wa ngang da bida loisala sisri adubu Donald Trump da hai masigi matang da ei Zelensky ka wari santa yaro maramti makhoi gi under dani makhoi yaudana Ukraine ki karam haina solve doni haidro adugi matungda meeting adu conclude oi khidre makhoi haire Donald Trump ta amaka Putin hairaki malti Moscow da maktanga ikoni one khisi haidro Donald Trump ta madi possibility lai yani haira maga mafam sin loina adugi matungda wafam ase Zelensky da haibani talk tobani Donald Trump na madi ekoi ngang da rakibdo asini aduga maki demand Donetsk ase complete mase ekoi da piro haidi adu arbiti full ceasefire se oirani haituna ada Zelensky na hairaki madudi oibia bwana te ada Zelensky na haikre madugi wafam to oibia roi Russia ke President Putin na hekta Donetsk piu hairka ya tori bra madudi ekoi ya roi haikre aduna hojik west ki leaders sing Zelensky ke yaw the White House ta Donald Trump ka amaka wari sana bagi tamak chat tawri Putin ki shirt asida discussion tawbaki finally masi oiroi piroi aduna war asi chathagani haibisida laire aduga Zelensky na Donetsk haibi region se pinning the button Putin na masi tharoi haibki maramti makoi na ngasi chansalakli war ase 3.5 years masida makoi ki mi maum sikre billion dollars ka lost oil noikre hariba Donetsk haibi region asida loina ki loina Ukraine ki masi khoidu gumna maki Pukumari, masida loina laire, masida art minerals, oil field, adugi matukta, chaw factories, companies, masida handaki yungtana lai mafam ni hairi, aduga Russia na asuk yam chaw kharcha tawri se masida ki loina pukko dori pa, aduga makoi lakh ama kharcha tawri, Donetsk lo taragati masida crore ki income, lakh kharcha tawda crore ki income, aduga matawiya mafam ni sini, wa maktabu Ukraine ki maki thamoi satlaga lo ki sini, aduga type ki no hairi se, madu Zelensky ri yadre, aduga masida Georgia Prithvi ki billionaire sing asina millionaire sing asina masida investment daushin tham krisini aduna masigi se laura matungda masida buffer zone ama same krapa Russia ki oikrani Crimea konbong konan laikrani chawr region se adugi matungda Ukraine ki kanglop masida lan tarasu ngamlaroi mainland da disupang hektung ngamroi adugi matungda Donetsk se Russia ki forcing asi changda ngak khragani aduni hojik Putin ki masigi shirt ase haire matam Zelensky sumaya katan laikre aduki matungda Donald Trump sumaya kare hojik karino wal roisian hot narubani adubu tinthok taraga linthoi haibu ki type oikre hojik makoi ase tongam dre adugi phibam da hojik lai hairi moti Russia ki president asiki ma ki shirt ase hojik ngak si karai ngak loi war tawni war lati hanbasu leiti Russia aduga makoi ki basu leiti aduga makoi hanbasu wakhan su leiti aduni hairi Donetsk ase piu larn khudak telephat ke haibu ki order ni adugu Donetsk pi kragdi Ukraine ki oina makoi ase maku gu chup thok kraga lehoba tharoi ki mathaki maku gum adugum boi ni sini aduki matik important oi hairi hojiki Donetsk haibu region ase masi piba yaroi hai krabani na hojik war se tobagi phibam da lai hairi adubu alternatively makoi way mayam tiraga ceasefire se tobi yapra haibtu hojik chu khandari sini hojik chu khandari mukha amor of the US amadi
Russia की मरक्ता मसीगी सीजफायर की टॉक असे पार्टली फेलर ओइब असिना मरम ओइरका होजिक इंडिया द प्रेशर ओइबकी वफमदि होजिक याम कन न्यूज सिंग नाइदर क्लेबती भारत ता यूएस की तारीफ असे मसीगी से अमुक हेन की कितरा हैतुना अदुगा होजिक पाव तारीबा यूएस अमदी इंडिया के मरक्ता ट्रेड की टॉक म चथबकी वफमनि अगस्ता अदुबु यूएस न मदु कैंसिल तोरकले सिरि मसी अकनबा प्रेशर नि होजिक यूएस ना इंडिया के मरक्ता पिरकलिसे मौदी रशिया ना असुम हैना तौबसे अदुदा नखोइना मतेंग तौबनि पोचे लोबि बाजे मतेंग तौबनि तना नखोइगे रिलेशन वांगबा अइखोइना रशिया के थिरकपा अदुना नखोइना नुंगाइबने नखोइ मथक्ता प्रेशर पिरका रशिया दा अमुक मसीगी सिखा मा पिनिंगबा मदुनि पार्टली इंडिया दा नमगा आपना तौबा नासिखोंगा ताइना पाइदो अदुगी फिबम दि हाइरि यूएस ना ट्रेड टॉक इंडिया का फर्दर तौर हैग्रे अदुना हुजिक ट्रेड लिंक बिजनेस असे हुजिक इंडिया अमति यूएस से की मरक तो बन गुंबनी फिबम चाद्रबु गुंबनी असाई हापत के तारीफ तो हुजिक सुलेंग तन लैरि अदुगी मरक अमुक केन फलक तब फिबम ने मसिगी न्यूज़ याम कन नैनरी अदुना यूएस ना हुजिक ट्रेड की टॉक असे कैंसिल तौर मतुंग दा हुजिक इंडिया मदि चाइना के मरक तनी हुजिक टेंशन से काम नखरे हुजिक के वांगजिंग कोबा फॉरेन मिनिस्टर से चाइना की इंडिया विजिट तौर कदौरी चाइना अमति इंडिया के मरक ट्रेड असे वांखटपगी दमकता कंट्री अने से करीमत रिलेशन लेरम दबुकुंबनी बॉर्डर की अदु की अता की एन तौनरमबदो हुजिक कंट्री अने से पुनसिन नखिदना मोदी का उनर तौरी वांगजिंग असे अदु के मतुंग दा सो चाइना के प्रेसिडेंट सो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से हजिक लाखदौरी इंडिया द विजिट तौरकदौरी मसी अब कन्न नैदरी मदुगी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर का अदुगे मतुंग दा अजित दोबाल मखोय सिगा डिस्कशन तौदौरी इंडिया मदि चाइना पुल्लगा अगेंस्ट अमेरिका दा वार की हाइब्रिड ट्रेड वार नितना मसिदे कंबा खुजु खुलाई की वार नो ट्रेड वार की दमकता हजिक रेडी लैरे सिनी हजिक चाइना इंडिया पुन खरे मसी खलुद वफम निवदी चाइना मदि इंडिया के मरक्ता असुक यामना हंदक रिलेशन फगलकनी हरिसे अदुना हुजिक विजिट तौरकनी डिस्कशन तौरकनी चाइना इंडिया पुल्लगा अमेरिका के अगेंस्ट रशिया क्या पुल्लगा मसे लेपना पामति हिंगते ते मति कोइ चौखतब याति हाइब सोमता खुमांग चौफलकपकी वफम नि खलु तो ओइरे वफम नि ओइरेक्लिसे अदुना चाइना मदि इंडिया के मरक्ते यामना कन्न लुन हलकपसे मसे डोनाल्ड ट्रम्प की थ्रुदगी माकी थ्रुदगी ओइबनी हाइब सेति याबनी अदुना इंडिया मदि चाइना पुल की याम फैना याम फै अदुगा रशिया पुलबा तोंगान की बा सोमदा पाकिस्तान दे अमेरिका गा हुजिक मखोय लुनखरे अदुगा पाकिस्तान का इंडिया का मग लुनरकदब लैते पाकिस्तान का पाकिस्तान का रशिया का दिदुम मरी लेने अदु अमेरिका का मोय नक नकरना मखोय जुगा लाप नरकले हुजिक ब्लॉक मोयखरे रशिया पाकिस्तान इंडिया मसी अपुन बसक्तम दा होजिक अमेरिका के अगेंस्ट लेप लगा थबक असे तौतर चथगा तौरी डिप्लोमेसी असे असिनी चेंज लागले से पृथ्वी दा पनि ओइसे फिबम होनी